Dhugaamatti iyyuu hin bareedullee beektaa. Aina faam. Ana yeroo baay'ee beektaa miidiyaa kanarraan dhiyeessa yoo na argite atillee jechaadha. Tiktookii kana hin jaaladhu. Lammasalee siqxinnaa nama kennaa kana waan jibbuuf baay'ee baxxaa mi'aasxallaa jaala. Ani nama sadarkaa kana uummata gadi bu'aa kana waliin akkasitti illee yaaduu miti beektaa. Bakka deemtee akka adurreeti amma fakkeenyaaf warra akka Kadiiri kun nu guddisenu jenereeshina Kadiir martuuti tokko fakkeenyaaf. Sigalee qabsoo warra nu barsiise keessaa tokko qixa Jawaariititti nama nu barsiise keessaa tokko kun amma kireeditii isaati. Garuu hoo gaarummaa kaleessaa saniin badummaa kee har'aa dhokfatuu hin dandeettu sigalee. Tanaantinaa xuruu taarik kaalle ko taasaa in eeggatta malee taarikin tixabbiqaalle inji dhaqxee dhokketti hin faaltu sigalee. Anamma kalee uummata Oromootiif waan gaarii hojjedhee jiraadhe kalee gaarii hojjedhee dhaadha waan arge borcuu hin qabu. Maaliif gaarummaa kalee santu na jalaa bade waan ta'eef gaarummaa san irra eeggatuu qabda malee balleeffatuu hin qabdu. Akka adurree ilmoo ofii dhaltee nyaattu ta'uu hin qabu namni sigalee waan gaarii kalee Oromoof yoo dalagde har'a deebitee waan badaa dalagde gaarummaa har'aa kana keessa badummaa kalee dhokfatu. Taniif baramma meedhii isaame waa tokko jijjiiruu hin dandeenyu. Wallahi haalli Oromoon amma keessa jiru Alex giltsu nama nagara an dhugaa sitti hima haalli Oromoon amma keessa jiru waggaa 150 gabrummaa san keessa irra yeroon fokkataan amma Oromoon keessa jiru amma akkami yoo jette namni mootummaa deeggaru nama isaan ala jiru akka diinaatti ilaala. Namni warra qawwee hidhate deeggaru kasaniin ala jiru ka karaa nagaa illee kan mootummaa deeggarullee akka diinaatti ilaala. Hunduu walitti dhumnaa walajjeessuudhaaf kakaraa nagayaatiin qabsoofna jedhullee isa biraa maqaa walii kennee kennu akka margitu kanatti sigalee wal haxaaya gandummaan amantaan qabeenyaan wal madaaluun ilaalcha siyaasaatiin wal jibbuun kan min gizeen balaay anaga uf beeke yoo xiqqaate waggaa 15 nga akka namaatitti haga yaaduu jalqabe haga waa hubatuu jalqabe waggama 15 kana keessa irra fokkataa yeroo Oromoon akka sadarkaa ammaa kana qoqqoodame yallam sigalee waan fayyullee fakkaata amma deebi'e. Baara toraza amma booda Oromoon tasfaata kan qabdu osoo danda'ame sigalee namni Oromoo tokkoomsa jedhee deemu laraasuu propagaandaa waan ofiitiif yoo deemate malee amma booda Oromoo tana mataa isii wali hidhuun hin danda'amu. Kan amma yoo dubbate namni si jibba sigalee atamma Alex gabbaate lakki Oromoon tun tasfaan qabdu yoo jette wannan anamma akka kiyyatti Oromoon abdii takka kan qabdu amma booda walitti deebitee nama taatee jiraattee abdii takka irraan qaban. Lamin warri qoqqooduu barbaaduu fi warri gara ofii barbaadutti hirfatu barbaadu shanshin wal basana siraat ilaal akka daabbootitti qurcuccu godhadhaan hirateera namni. Okay. Anaaf kabaan no bakka gara kiyyaan ana akka ilaalcha kiyyaatitti tasfaa takka qabdu Oromoon kana booda. Anama nuuroo kiyya bichaa irratti xiyyeeffatu barbaada. Oromoo mallasumatu danda'a dhiisfannaati. Akkam godhe. Inda mallas araadaa የለም በቃ ኦሮሞን ከበለሙ ሊቀሙ gochuudha malee wanti si danda'u xiqqoo funyoorraa gadhiifnaa meeqaal habibi nama sadii fakkeenya siyaa kaasu nama sadii bara qabsoo sanaa Jawaar Mohammad ummata hundu gurmeessee ijaaree qabsootti kakaasaa ture. Fayyisaa Leellisaa jireenya isaatiif lubbuu isaa irraa bahee isaa san keessatti ummata Oromootiif sagalee ta'e Riyoo irratti. Kadiir Martuu kallattii aartiitiin warri barataa koorasaa isaan tumtanii akka dhaloonni baratee galman geenneef jedhee biyya keessa taa'ee ummata Oromootiif sagalee ta'e. Jarri kunniin sadiinuu qabsoo Oromoo keessatti ashaaraa guddaa qaban. Sigalee har'a garuu miidiyaa irratti namni haga jara kanaa wal xiqqeessu wal arrabsu jiru. Sigalee ashmuuriin jarri waliin jedhan እኔ እናንተ እንደዛው እንኳን በአሽሙር ጠቅጠቅ መደራረግ በጣም ይደብረናል። ሰደርካ አናብሲትቱ ሲገለ fakkeenyaaf kanneen martuu qabsoo keessa kireeditii guddaa qaban namni kireeditii jara fudhatu tokko illee jiru har'a garuu sadarkaa kamirra jiran okay namoonni sadarkaa guddaa akkasii irra kaleessa uummata Oromootiif aarsaa akkasii qaban har'a yoo wal xaqxaq wal godhan taate wallaalaan maal hayyaadha namni waan beekne jarri kun ammootu walitti dhufanii qaamaanitu walitti dhufanii walajjeesuu irraa akka jirru hubattiin deebiin hin beeku. Rabbu walitti hin fidin. Rabbu walitti fidin. Raasamatti feesbuukuma walaa cafaqani malee
እና አመረ ፎከታ ደግሞ ከነመ ደበሩ ከሃደነማ አረብሰን ካለ እኔ እንደዚህ አይነት ፖለቲካ አይመቸኝም። የሰገጤ ፖለቲካ ማለት ነው። ሃደነማ አባነማ ፋሚሊ ነማ ካረብሰን ኩን ደስነ መንጀሩ ዳበቱ ቀበለ እስንሌ ወረቀ አሌክስ ባቴ ሰገሌ ቀብደን ኩን ኡመን ኦሮሞ ሲንደገው ኩን ሰገሌ ኑታ ደብሮናል። ወላሂ ላዚም ነው ቀፈፈ ይጀራ ሃቲ ነማ አረብሰሙን ቀብዱ አባን ነማ አረብሰሙ Ate nama arrabsamuun qabdu itti gaafati viidiyoo waraabdu bar maal haala keessi galchaa dhaadhu fi komandiidha. Haala keessi maal abbaa keessi galchaa wayyu. Sana inni dhibne bar. እና akkasii keessa deemartan sargii deemartanii ፕሮግራሚ ወይ ወራባ ጅራ ቀረጻ ላይ ነን። በቃ መጋብሻኒ በቃ ባህራን ረጅራ ቆይ ስላልችሳ ጀት ገሳ ገቦይ እና አማ አሌክስ ዋንደ እንደተኔን ላል አተም ፖስቲንግ ከንከ ነማ ባኤ እንዳወተ ባይዘ ብዙ ሰው አንባቢ ያለ ያንተ ፖስት ማለት ነው። ጀርታ ኦሮ ጊፍተር ሀቢቢ ዋንደ እንደሰ ከሚኑ ዮ ኦሮሞ ተነ እንጃለተታይ ጎቾተ ኢላከና ዋነምኒ ፖለቲካ ዳን አባን በርባዴ ወልራ ሃዴሙ ሲገለ አባን በርባዴ ኢላልቸ ገረገራው ቀባት አከፈለ ወላ ረገጡ ግን ዋን ገረ ማቲቲ ገቡ አረብሶ ገንደ ነማ አረብሱ አመንቲ ነማ አረብሱ ሃዳ ነማ አረብሱ ፋሚሊ ነማ አረብሱ ወንቲ ኩን ዳበቱ ቀባ ማንም ይሁን ማንም ሲገለ አመ ደንገዳ ብራሌን ሃዳ ጀዋር አረብሳቱር ከዲሪል በርቱሌ አረብሳቱር ቦርካቢር ወለ ዱፌ ሃዳ ነማ አረብሳ ትክክል አይደለም ሲገለ አርሲ ተኤ አረርጌ ተኤ ጅማ ተኤ ኢሉ ተኤ ፊሚት እንደዚህ አይነት ነገር በጣም የትውልድ መውደቅ ነው የሚያሳየው። አከጣለውታ ያ ነገር ቤት መነሻው ድንገር ያ ነስሪ ወኒ ተኮ ከውምሰሳ የሳቱ ወጤ ቦደት ደብተ ያዱ ቀብ ወኒ ኩን የሳ ከይ ቤክታ ዛሬ አይደለም የተጀመረው ሱተ ጉደቻ ስቅጥናንሳ በለቻ አረምኒሳ ጉደታ ዱፌ መሌ ጀዋር መሐመድ የመኒዳ ባንሳ ማሎዳ በ ይሮኒ ጀደም ተኮ ያደታ ያ ቶኮ ያ በሽር ጉራጌዳ ይሮ ጀደሜ ዶክመንተሪ ሶባ ወጀተ ተኮ ያደታ ቪዲዮ ሰን አርጌር ዶክመንተሪ አከከና ነሞተ ጉርጉዳት ወጀታ ቤክ አላማይ ዶክተር አብይ አማራዳ አባዛ ከሲ አቲሳ ከሲ ይሮ ጀደሜ ያደታ ወሩማ ከለ አከዘራ ተረሰንቶ አሽቃበጣ ይበረ በጣም ትልቅ በጉብዳ ያሽቃበጡ እኮ እነሱ ናቸው። ከማ ቪዲዮ ሳሪ ደቂቃ ለመገዛት ኦልደር ቡፊ ደንዴቱ ሲገለ በከሰና ከኤት ጉደቻ ዱፈመጋ ወር ቤኩም ሰን ቀምነሞ ሰከነ በበልስቴት አረብሶት ደበርቴ ሰልጥነት ጅጅርቴት ዱፍት አጭራ ከይዱ ገለ ቶ ለምን አስፈለገ? ቆይ አተማ ማይቆይ ተቂጣ ፋንስ ይቀበ ማበርባች ተመፈከኛ ድኒ በርባዱ አብይ እንደገሩ እንዴት በርባዱ ዲሱ እንዴት በርባዱ ጀዋሪ እንደገሩ እንዴት በርባዱ ዲሱ እንዴት መብት ነው። ፈከኛ ሜ አረብሶ ኦሮሞማ ከሳባሱ ፉለኒ ዋጀቹኒ ማል ለምን አስፈለገ? ለምን በቃ ሲገለ ደሞ የሚያናድ እኮ ትልልቅ ሰዎች ሼር አረጉታል እሱ ነገር ለሚዲያው ላይ አና ምንም ነው ይዱ ነስሪን ኦሮሞ ዳም ተሶዳ እንጀ ኢላልቻ ሲያዛ ከያ ባናቱ ይተጋለ ሲገለ ኦሮሞማን ከመቲና ሃዳ ወለ አረብሳ ወረንገነ ብርቅ ነው እንዴ የሆነ ተፈ ዋን ጉዳ ከምቶ ነተፈ እኔ ብርቅ አይደለም አማ ነብረ ዋን ጉዳ ዳም ኦሮሞማ ሲገለ ዮ ፍረቴ ደም አዴ ሙነራ ፍረቴ ኦማራ ኮንቀቡ ከማ ሃዳ ወሊ ጥቄሰን ከነ ከማ አባ ወሊ ጥቄሰን ከነ ሲገለ ማለ ኦሮሞማን በር ምንም ወንት አደተ የተኮለ ወንት ይሰራ አርገታ ጅ ቡአድ ይሰራ አርገታ ጅ ቱንጆቶ ኦሮሞማ ከናፍ ዲግዴ ቀብሶፍቴ ደደብዴ ሲገለ ትርፊን ሃዳ ከረብሲዞ ታይ ፍረቴ ወደ ማንተ እኑ የመኒ ሲንጀደ አማራ ሲንጀደ ጉራጌ ሲንጀደ ሰኑ ሲወያዩ በቃ ጀራ ያራ ወሊ ደረብሲቱ ቢያንስ ኦ ያማ ቪዲዮ ደና ኢትሙድና በቃ ካና ቦድ በቃ ሚራ ከሰ ሲገልጨሚ ወላሂ ነገና ደብለት ተቀደም ነው ጋፈን እኮ ነስሪዳ ወጅን ፋላዳ በዷት እኮ ሰረብሰሙ ቢስ ዲበር ወላሂ ብላሂ በጣም ይደብራል። አረማ ቀብሶን ሱነት ተፊ እንዴ እኔ ለሰው እናት ስለሆንኩ ቆይ አነም አሌክስ ዋተኮ ስታይሙ ሃቲ ነማ ሂንዱ እንጀቹን ሃቲ ከያረብሰሙ ቀብዲ ብላሂ አለይካ እንዴ አቲ ሃቲ ነማ ማ አጀፈምቲ ሃቲ ነማ ማ ዱቴቴ ሰገሌ ተኡን ሃቲ ተያረብሰሙ ቀብዲ ሃዳ ምስኪና ሰገሌ ተኡ ሃዳ ከን ከያረብሲሱ ቀብዳ እንዴ ማል በለሲተ ያው ቦሌ ዘግየ ከነውን ደበር
sigale kun amma politikaadhaa miti politikaa jechuun sadarkaa warra wal mormuuti kun politikaa irraa haasa'aa jirru namummaa irraa haasa'aa jirra ati haadha namaati sagalee taate jedhamtee haati kee arrabsamuu qabdi haati namaa hin ajjeefamin jechuun haati namaa hin saamamin jechuun haati kan kee arrabsamuu qabdi waay maal balleessite indi kabajatu si mala malee thank you siin jechuu qaba malee okay siyaasa yoo ta'e abbaan barbaade si adee garuu haadhiisu garuu akka nama tokkootitti gaarummaa hojjette saniif biyaansi faamiliin kee arrabsamuu qabu. Ani akka nasriitii yoo nagaafatte ani siyaasa keenya kana siyaasa gowwaa waan ta'eef laal gowwummaa isaa kana waan beekuuf boro anallee waan arrabsaniif ilmoo kiyyallee waan arrabsaniif haadha kiyyallee waan arrabsaniif jecha irqaallo bakka hin fagaadha beeta hin dheessan inumaayyuu ati akka soddaa kiyya kabajamaatitti akkaawuntiin kan kee 100 qaba narraa fudhu ati Oromoo sagalee ittiin ta'e 140 kan kenni kamiileenaa kana fudhadhu alfalli goomine foonaa dhaqo kino Aleeksiin ko aduu wusa dinna ummata Oromooti sagalee ittiin ta'e ati qabsaayaa saba kanaati. Baka gadi narraa bu'aa hundi keessanuu amman bilbilaaf ilaal booda asaabii kee kaasta waan ta'eef no yaada takkitti qabaanillee yaada takkitti qabu isinitti himadha isin amma isinirrallee beekeeti miti tokkoffaa siyaasni Itoophiyaadhamu Oromoo jedhamu kun haadha nama arrabsuu miti namni guutuunuu ka haasa'u kenna nagaa argatuudha malee angoo argadhaaf miti angoo argadhaaf taanaan angoon ta'en jirtu tokkoffaa siyaasa Itoophiyaa keessatti kan akka daladhe barana arge barana warra haadhaa wal arrabsu barana arge tokkoffaa warri siyaasaallee kiiloo keessan gabbuusaa jirtan nu dhaloonni duubaan dhufu obboleessoo qorerran oofaa jirtan wallaahi billaahi qorerran oofaa jirtan waan sirna haasaa kiiloo keessan gad hin buusina amma gadir martuu sammuu hin qabu aqlii hin qabuumi tokkoffaa aqlii yoo hin qabaanne aqliin isaa jawaariin qofa irratti dalaguu hin qabdu aqliin isaa haadha nama arrabsu irratti dalaguu hin qabdu gadir martuu obboleessoo nurraa haa dhaabatu tolaan itti himanna hin didaa gara jiruun ofirraa wal dhoggina. Nah, ya jamaah warri biyya alaa keessa jirtan biyyoota garaagaraa keessa warri jirtan hojii keessan irra jabaadhaa nuuroo jechuudha wallaahi jireenya keessan irratti fookas godhaa saraa laayibu fookas adargu. jarri kuni kursii kana gadhiisuu qaban kintaarotiin yoo jara qabe nuti ammas yaala jaraatii kana asuma ta'anii taphatu. Kursii sadaqaa dhaaluu barbaadaniiti. Eegaa maal goona amma geemii kana laal sadaqaa kana yookaan hundeen buqqisu yookaan dhaloota itti guddisu. Amma isin dhaloonni itti guddatee jira alhamdulillah jira jalqaba. Kursii kana nu gadhiisan Mubarak Musammaa Asladdiin haadha faate Maki Innaraache malka kallabaachoo bakka gizeyaachoo abkutaan. Ishi generation arofni warra akka Alamuu kana warra akka Ahmadiin warra akka Quftuuti ka kursii kana taqabbaluu malee jaarsa du'uu fi baatiin lamaafti akka keetii kana reeshi. Ani battaati dabar. Bara namaan fuutee battaatiidha lakkaa hin dagadhe sodaa dhiibame. Nuti duraanuu soddaarraa carraan qabnu beekna. By the way, ati ijoolleedhaaf promotionii bareedaa dalagaa hartaaf. Akkam? Yani namni ati taqaawwamta indam yaa ነገር ይሳካለታል ባይዘ ትኩረት እንዲስ ያደርጋል። ስለዚህ ዓለም እንዳይደብርሽ ብዬ ነው ብራዘር። ይደብሮ ለምን ገመደንገቱ ላይ አያረግም ከፈለ አንገ መስራ ግን ነው ተከራከራን ነገ ማኪና ተቆሲ ቢተጋበዘን እሺ ታጫውት ሙባጎ ቦና ደጎ ጌታ ታግዝ ነው አከ ከነት ፌመሶን አከ ከነት ነመከዳት ገልጸኒ ጋፈ ሰደቃ እንጅረን ወላሂ ነው መገቱ ኤንገደር ግዴታ ሙርቲ ጉቶ ነመኩመ ድበቱ ፎይቱ ላይ ቢረታይ ሞሜ ሲገንነኒ ቁፍቱ አከ ከነት ንቱ ሲፋነ ዝረደኒ ታው እንዲለምን ታበረታታላችሁ መስጠት ላይ የላችሁ ጌመ namni hedduu laalu ሲጀመር ጨራን ቀቡ አዳከም ርጅዬ ልቡ ነገ ወላሂ ታከንቴ ገራጀ ባቴት ማኡርቴ ፉኛንጋል ስለ ድራኑ እንድሩ ወላሂ ኑሬ እቱማን ካየ አስለን ግን ተሙዱዋኑ እንድሩ ግዜ ጀቱ ቃኝ ዳም ነገ ቀብዳ
ጅራ ወላሂ አማ ኡራኑ ማባዙ ከነ ማዛለተን ባይ ዘ ዌይ ልጁ የኤትሪ ሚዲያ እንትን ነው። ኧረ እባክህ አድናቂም ጭምር ነኝ አሌክሳ። በጣም ያንተ አድናቂ ነው፣ አፍቃሪ ነው። በቃ ግበርልኝ። ቴንክ ዩ አባ ኤስሪ ወላሂ የምሬ ነው። ፖስቲ ከንከ አንጀቻ ሰራራ ለመድብሴን ኢሳሚ ወላሂ ያንተን ጽሁፍ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሳይሰላች ሙሉ አንባቢ ነው። እስኪ ከእንደዚህ አይነት አድናቂዎች ጋር ልገናኝ። እስኪ ዱባይ ውሰዱኝ። እስኪ እኔ ወለድ ጉዛቲ ቪዛ ነው ተጣጣ አሌክሳ እግዚአብሔርን ዋንታት የወጀት ባይነት ቶላ ቴንክ ዩ አባቴ። አንዳንዴ ታስቀኛለም የሆነ የምሰጣቸው ሀሳቦች በቃ ጀስት በጣም ፖዚቲቭ ናቸው። እኔ ነምኛ ወጅ ወል ይገሉ እንደው ነማከኬ ከነዳ ቤክታ ገለቶ ማባቆ ማፍ ኢንተርቪው ነው በቃ ደስ ይለኛል። ወላ ነገር አሁን ከንገረሶ ከማደ ወላሂ በጣም ጀግና ነሽ እኮ ሶዳ በር አት ባይዘው ዮኪ አተማ ፈከኛ ሰቦ መቃላ ኢንሰጅሬኛ ዱ በርባዴ ለተው ደንዳገሩ በጣም ጀግና ነሽ እኮ ኮንፊደንሲን ከንከ ቢየ ከንከ ሰቴቴ ወንተ አትት ጨብሲቴ ዱበት በር ማንንም የማያደርገው ነገር ነው እኮ ኩባ ወራ መፈከኛ ቢያላ ታይዱበት ሆነ አላለ እሱ ማንንም ምንም አያመጣም ብሎ ነው ሲገለ ነራቀብ ካሜራ ወናና አደባ እና እኔ ሀሳብሽ በጣም ይገርመኛል። የሮቶ ኮቶኮ አንቦ ወላ ገረና አስብኔ መለ ፌመሶታ አስከሰ ጅርቱ ከሳ ከን ዱባይ ዱምነ ያነ ቆፋ በራ አመዲነ ጋሮ ዩ ዱባይ ዱፈት ይወላ አባንተማን ቦቲ ዳን ዱፈ አች ከሳ ኦለደ ምን አለበት ቪዛ ሰርታቸው ብትወስዱኝ ወላሂ አመጣለሁ። አላህ ህይወት ብቻ ይስጠኝ። ራምጥቆ ሀል ጋሪ ምትጀድ በረና አየሩ ተመታ ትንሽ አየሩ ጠሮብናል። ኖዮ ሶገራ በደለ ከነ ዱኔ ቡና ቆነ ኑቶላ እንጅሩ ጋፈ ረከተ ያደተኒ በደለ ከነ አንድሮ ጋፈ ቀብደኑ ያደተኑ ማለም ሊወራ ከተገርቦሮ ሶዳኔ ሳይለኒ መማክሰሮ ሞቴ ሶዳፍ ዋቂት ገዲቦ አንተራም ሶዳፍ ዋቂት ገዲቦ የሆነ መጽሐፍ ክታበ ወይ በረሳን ጅራ ዱባይ ተን ፌብሲ ሰበቀ ማሊሰ ሶዱራኖ ዱርሰኒ ወፍጠኒ ማልጎና ወላሂ እኮ ተበላበት። አሌክስ ምንም አልታ ላንተ የትኛውን ቢዝነስ ኦሶ ኮንዶሚ ቀበቴ ዱፍታንሲ ኤቢሲ ተከብራ ረብ ነው እንዴ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አሌክሳ ኤለ ወይ የሆነ ተበልቶበታል ምናምን ብለን እንዳፈራሽ ያንቺ ሁሌም አንደኛ ነው። ሁሌ አንደኛ ነሽ። ሳቅለሻል እኮ ዱጋረበ አሌክስ ተሳክሳ አይደለም የምሬን ነው የምልህ። አናም ነገሲ መሐመድ አልጀዚራ ናርሱ እንጅሩ ባይዘው ቲክቶክ እኮ ቀድማችሁ በስነ ስርዓት መቆጣጠር ነበረባችሁ እኮ ጭራሽ በቃ ሴኔ ከየተን ነጅብሲ ሰቤክታ ወንቱ እንደዩ አሁን ፌስቡክ ላይ ያሉ ሰዎችን ለምጄ ቲክቶክ ላይ ጭራሽ አይገጥም። ጀረቺ አራዳ ለቤክታ ብብልቻቱዳ